Menta kasi kada tarik rempang arajar pesan kinong yalam bat dong keshan jong Martin M. Dangu MLA Barim Karanikor constituency kilalek dan penyeso no iladi bat keseng NPP ha ying sa jong menteri rang bak sarkar jela Konrad ke sangma ha Shillong. Kumanchu kedo dang kini ki kendiat sengi kaladon kajing penyeso jong ki nong keshan jong UMM Dangu syakaseng NPP bat kumbalong menta shispa naka shispa kinong keshan jong Dangu kila runglun sya kaseng NPP naka benta pan ai kajing keshan bapura yu uba Mandilos Nongbri hakani election MDC. Habayakran bat uba Mandilos Nongbri kertong kaseng NPP ulet hu baulat reshi tambha naka benta kani election bat ulet hu bakumbalong menta kathan kaput klan nangklan namar ka jingwan penyeso kinong yalam bat nong kershan jeng ki weki seng san perthei haman la ki jingelang bat uker men scam maka jingwan penyeso jongki kamtam kinong kershan jong Dangu kaseng NPP kan yo khet yo so ke jingjob hakani ka kenti ka bamenta kilidar kinong yalam ki ba hakmat jong star Dangu kumu habit na po konjuai aragundi na yung pansiring but kiwe but ex MDC ex candidate MDC mo balaya le uba jutin kila don dekat mene but baro undan syu tang kandidat unre baro kilawan pan so era debat ke parti NPP menta tina kaleng ka jonga ngadap da ka dokumen aba kidan ya kani kamen sim panwan ajing kersian ya ka parti ka jongi bat ngi pedeng sengo baro sya ka parti ka jongi ya baro kinong yalam jong sa Dangu bat kawe kelong nga aku bleiru ya istar Dangu bala ayang ya kanika jingkersan da ka ba ila pa kelut ya kinong yalam jong ban kersan ya ka parti ka jong mene ka step ngila don ka jingya kren laslem don artio laitio ngila don ka jingya kren ringkat bat kinong yalam jong star Dangu bat star Dangu ba kinwan no ban ay jingkersan ya ka parti ka jongi hakanika election MDC bat mene step pila yoi ba haswa bakin mi panlek kendu yo chief minister jongi sar Konrad Songma kila shong shwa haying jong sar Dangu bat lingba ka jingyo jingbit jong sar Dangu kila wan kendu yes chief minister jongi sar Konrad Songma haka jakasa jongi debat kil dakoi kasur kila ai karai hakmat chief minister ba hakani ka election kin ai ka jingkersian ka bapura na benta ka parti NPP syabordar ka parti ka jongi kala nangklan but man kasni ni habangi pelong ya ka meeting di kibun ki nong yalam bat ki nong kersan jo ki parti ki penyasno bat ka parti ka jongi haman ki meeting na ki ki parti kum ka parti UDP bat ki ki parti bat ni habap yo iba kamtam ki nong kersan jo star Danggole baro ki lawan lut na ka area border ban kersan ya ka parti ka jongi te ngashkwa ban ong ba nakaleng ka parti ka jongi hakabaya day bat ka border area ngila long ka baklan tam hakabaya day bat kanika election ka bamenta ngala tresitom na benta kanika election bat ka parti ka jongi kala klain ha bat bun na kinong kersan kilawan ban kersan ya ka parti ka jongi haka jingalam ka jonga kum kandidat para ka jingalam jongi baro lang kum blok nelbi kum blok presiden bat i kajing yarap jong i bana ibade i nong yalam pakam kamat ini bat lingba kijing sto jong ki ba kidi kinong kersan jong star Dangu ngidon kajing kemen ka baskem ba pangin yo ya kajing job akanika election ka pementa bat next scam ba ning sapo hi syakatong akanika election ka pementa